Imaynalla munaspa kuyamasi, kunan noqanchispis qallarispa kasun, ñawirispa devoción matutinanchikta. Kunan día apóstol Pablo tawa tapuykunasta apamun sapa ugninchikpaq. Chayta noqanchik ñawirinapaq mask'anachik kay libro de Romanos capítulo 10 versículo 14 y 15 ninkay hinata. Imaynatataq sutinta uqharinqanku mana paypi crespari? Imaynatataq creenqanku paymanta mana uyarispari? Imaynatataq uyarinqanku paykuna mana pipis willaqkanchu? Imaynatataq willanqanku mana kachasqa kaspari? Kunan día apóstol Pablo chay tapuykunaswan munan sut'ita noqanchik allinta rich'arinata. Runa sutiyuq Bili payqa predicador karqa. Maypitaq aska runasta apaspa karqa Jesucristo chakinman. Payqa mana naqchu nimata, tukuy imapi apaq Diospaq qillqasqanta. Imaynataqa payqa nirqa, pi willanqa kay runa masiyman sinoqa mana predicasaq chayqa pi willanqa imaynata riqsinqanku Diosninta tayta nispa. Kunan día noqa tapuyki munasqa kuyamasi, kunan día imata noqanchik predicana tiyan, imaynata noqanchik chayasutman runa masinchik wawqi masinchik sonqon ukhukama. Solo Diospaq qillqasqallanwan chay hinamanta paykuna riqsinqanku Diosninchikta, hinapitaq día paykuna bautizakunqanku. Chayta ruwanapaq munasqa kuyamasi, noqanchik kuska qayllakuna tiyan Diosninchiktataman. Ama qunqaychu, kay tiempo noqanchispis predicayatinchik imaynata ruwarqa Bili chantapis apóstol Pablo. K'ayakama.